kembali lagi di channel Unik Yoi. Wah, apa itu teman? Apa teman-teman? Ada Spiderman dan ada Bebek lagi naik Vespa manual teman-teman. Wow, oke teman-teman, ayo kita jalankan teman-teman Vespa manualnya. Wow, apa tuh teman-teman? Di dalam kardus ada suara teman-teman. Wow teman-teman, ayo teman-teman kita lihat, kita buka di dalam kardusnya teman-teman. Wow, ada penguinnya teman-teman, ngumpet di belakangnya. Ayo teman-teman kita naikin penguinnya teman-teman. Wow, kita naikin teman-teman. Dia naik teman-teman. Wah, dia merasa teman-teman, mantul. Yang warna merah teman-teman, kita naikkan yang warna merah teman-teman. Dia naik perosotan teman-teman, yang warna biru lagi teman-teman. Kita naikin. Wow, ada 3 penguin teman-teman, lagi naik perosotan. Mantul. Di belakangnya, di belakangnya ada ondel-ondel. Wow, mantul teman-teman. Ondel-ondelnya ada banyak teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Wow, mantul. Wah, di sini juga ada Vespa manual anjing teman-teman. Wow, oke teman-teman, mari kita masukkan teman-teman ke dalam kardus teman-teman. Ini ondel-ondel warna merah teman-teman, kita masukkan teman-teman. Ini juga ada ondel-ondel warna putih, kita masukkan. Ondel-ondel lagi teman-teman warna merah, kita masukkan. Ada ondel-ondel lagi teman-teman warna putih, kita masukkan teman-teman. Wow, ini masih berisik teman-teman. Mari teman-teman kita matikan dulu teman-teman. Sebelumnya kita masukkan dulu teman-teman. Ini dia juga teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan teman-teman. Dan ini masih ada suaranya teman-teman. Mari kita matikan teman-teman. Dan lalu kita masukkan juga teman-teman. Wow, mantul. Di sini ada Vespanya, ada 3 teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada 3 Vespa teman-teman. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Wah, apa tuh teman-teman? Ada tali teman-teman. Wow, ada tali teman-teman. Oke, kita ikutin teman-teman. Talinya ke arah kemana teman-teman? Wow, panjang teman-teman talinya. Itu teman-teman. Talinya kita lihat mana teman-teman? Wow, ke atas teman-teman. Kita lihat ada apa teman-teman di atas? Wadaw. Mantul teman-teman. Ada ondel-ondel nyangkut di atas teman-teman. Wow, kasihan banget teman-teman, nyangkut di atas teman-teman. Ayo teman-teman, kita turunkan ondel-ondelnya teman-teman. Kita lihat talinya diikat di mana teman-teman. Wow, kita lihat teman-teman. Wow, diikat di sini teman-teman. Kita buka teman-teman. Kasihan ondel-ondelnya teman-teman. Kita ulur dikit-dikit teman-teman. Waduh, kita turunkan teman-teman ondel-ondelnya. Wah, kita turunkan teman-teman. Kasihan teman-teman, ondel-ondelnya menggantung di atas teman-teman. Kita turunkan teman-teman. Wow, mantul. Ada 2 ondel-ondel teman-teman. Wah, kasihan banget ini ondel-ondel wayang. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus bersama yang lainnya. Wow, mantul. Tadi ada 2 Vespa ketinggalan teman-teman. 2 Vespanya kita masukkan saja teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat lagi kira-kira ada apa lagi teman-teman. Wow, ada Doraemon dikelilingin sama Popit teman-teman. Mantul. Banyak banget teman-teman Popitnya. Wow, ayo teman-teman kita masukkan teman-teman Popitnya teman-teman. Ada Popit apa aja teman-teman? Di sini ada Popit Love, kita masukkan teman-teman. Dan ada Popit kutu-kutu, kita masukkan teman-teman. Dan ada Popit kuda poni teman-teman, kita masukkan teman-teman. Ada Popit dinosaurus, mantul. Dan ada lagi Popit kepiting teman-teman, kita masukkan teman-teman. Ada lagi Popit Among Us, mantul, kita masukkan. Ada lagi Popit es krim, kita masukkan teman-teman. Ada lagi Popit kaki teman-teman, kita masukkan teman-teman. Di sini juga ada Vespa mini Doraemon teman-teman.
mantul teman-teman. Ayo kita teman-teman, kita gabungan dengan Vespa Mini Spiderman. Kita jalankan, ada jembatan teman-teman. Ayo teman-teman, kita jalankan Vespa Mininya. Berangkat. Ini juga kita jalankan. Nabrak teman-teman. Wah, apa itu teman-teman? Ada topeng ondel-ondel teman-teman. Mantul teman-teman. Di belakangnya ada 3 tuh teman-teman. Di atasnya ada lagi tuh yang bikin apa itu namanya teman-teman. Wah, pokoknya mantul lah teman-teman. Ini ada topengnya. Kita ambil teman-teman. Di baliknya ada kura-kura teman-teman, sama ada puisi teman-teman. Mantul. Dan juga di sini ada ondel-ondel warna putih teman-teman. Kita buka, di dalamnya ada apa teman-teman? Mantul teman-teman. Ada kuda poni 2 teman-teman, warna ungu dan warna pink teman-teman. Mantul. Ayo teman-teman, kita masukkan dulu teman-teman ondel-ondel warna merah teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Kita masukkan teman-teman. Dan warna putih teman-teman kita masukkan teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga kita masukkan kursinya teman-teman. Kita masukkan kura-kuranya teman-teman. Kita masukkan juga kuda poninya teman-teman. Kita masukkan juga kuda poni yang warna pink teman-teman. Dan di sini juga mantul teman. Waduh, jatuh teman-teman. Kita masukkan juga teman-teman semuanya. Oke, satu lagi. Mantul. Wow. Wadaw. Mantul teman-teman. Ada balon 2 teman-teman. Mantul. Dia belantungan di pohon teman-teman. Ayo teman-teman, kita pecahkan teman-teman. Isinya ada apa teman-teman di balik balonnya teman-teman? Waduh, keras teman-teman. Wah, mantul nih teman-teman, keras banget teman-teman. Kamu juga kamu pecah nih teman-teman. Kita pecahkan teman-teman. Waduh, jauh banget teman-teman. Kita pecahkan teman-teman. Waduh, mantul. Isinya ada stiker teman-teman. 2 piece stiker teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil stikernya teman-teman. Stiker apa ya teman-teman? Kita buka teman-teman. Mantul. Stikernya isinya stiker Spiderman dan stiker Hulk teman-teman. Dan di sini satu lagi isinya stiker Thor teman-teman. Mantul. Kita masukkan teman-teman. Wow, Vespa Mininya tinggal 2 teman-teman, Doraemon dan Spiderman teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada jembatan lagi teman-teman. Ayo teman-teman, kita lewat lagi teman-teman. Doraemon, kita berangkat. Waduh, Spiderman, kita berangkat juga. Wah, mantul teman-teman. Ada apa teman-teman? Ada ondel-ondel bapak dan ondel-ondel ibu teman-teman. Di belakangnya ada kaktus. Mantul. Ada juga buaya teman-teman. Mantul teman-teman. Ondel-ondel bapak teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Mantul teman-teman. Kita masukkan ya teman-teman ondel bapaknya teman-teman. Kita masukkan lagi teman-teman ondel-ondel ibunya teman-teman. Dan di sini ada kaktus teman-teman. Kaktusnya kita cek teman-teman, bisa bergerak atau tidak teman-teman. Wow. Halo. Wah, kaktusnya bergerak teman-teman. Mantul teman-teman, kaktusnya bergerak. Halo kaktus. Halo. Mantul teman-teman. Ada suaranya teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan teman-teman kaktusnya teman-teman. Kita masukkan ke dalam kardus gabung dengan yang lainnya. Di sini tinggal ada buaya teman-teman. Mantul. Giginya tajam banget teman-teman. Serem banget. Oke teman-teman, kita masukkan juga teman-teman buayanya. Dan tinggal ada Doraemon dan Spiderman teman-teman. Kita lihat apakah ada jembatan lagi. Sepertinya tidak ada lagi teman-teman. Wadidaw. Oke teman-teman, kita masukkan juga teman-teman Vespa manualnya teman-teman, Doraemon dan Spiderman. Kita masukkan. Mantul teman-teman. Wow. Ada banyak teman-teman. Sepertinya sudah habis
habis teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman video dari Unik Joy. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Dadah.